وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد. مستمعي الأفاضل، حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول دور الشباب في الإسلام، كما بين المقدم حفظه الله ورعاه. نظرا لأهمية هذا الموضوع، لأن الشباب اليوم هم الرجال غدا، فهؤلاء الشباب هم الذين يخلفون كبار السن بمشيئة الله سبحانه وتعالى في مستقبلهم. فهكذا إن شاء الله نريد أن نتطرق في الموضوع. نقتصر بتلاوة الآيات من القرآن الكريم، فلا نتعرض بتفسيرها بكاملها، فإنما نشير في الشاهد في الآية. وأما ما يوضح الموضوع من كلام العلماء وكذلك الأحاديث بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنحاول بأن نشير في تفسير الكلمات، لأن الوقت لا يسع لنا أن نفسر كل ما في الأوراق خلال ساعة ودقائق. haray musidɓe tedduɓe, attorɗen ko ɓuri hanude kon jarnugol jomirawo subhanahu wa ta'ala neminɗo on, seeditanomo ko kanko tun hana rewede e goonga. kala ko rewa ma kala rewaɗo, la malakan muqarraba wala nabiyan mursala wala rajulan saliha wala hajaran wala bahran wala kawkaban wala qamaran wala shamsa فهذا أو فهذه العبادة بحد ذاتها باطلة إذا رضي المعبود فهو أيضا بحد ذاته باطل. haray waɗi noon ko fi hon ɗum ɗen fillinno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, waɗi wiɗen Allahu tabaraka wa taala ɓa ko kanko tun tagi, ko kanko tun hana rewede. kala rewaɗo mo hina Allah haray dewal ngal ko ngal tooñe, ko ngal meere, ɗum noon rewaɗo on no teddiri o wona malaikajo ɓattinaɗo, wona annabajo e nelaɗo,
wona gorko moƴƴo, wona hayre, wona baharu, wona hoodere, wona lewru, wona naange. Kala ko rewa ma kala rewaɗo haray taho dewal ngal kangal bi haddi batiha, kangal e hoore maggal tigi tigi ko ngal mere batila. Bagiya al'an ida kana almabudu aqilan, si tawi rewaɗo on ko jomirawo haqqille, wa radiya bil ibada, kanko kadi o weltori dewal ngal, idan fa huwa yakunu aidan batilan kal ibada, o wona kanko kadi mere. Wadi ara o weltori ko hina geɓal makko. ɓawo ɗum du'aniɗen nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko du'anaɗo, enen kadi du'aniɗen mo fi en heɓu moƴƴere. kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe tedduɓe ɓen no ɓe didori, e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe, e iwtirɓe ɓaawo ɓen ɗon, e iwtirɓe ɓaawo ɓen ɗon, hatta wasala ilayna, ha hewti e meɗen. ɓaawo ɗum onon kadi mi du'ani on wiigol assalamu aleykum ko du'a, ko du'a. haray toriɗen mo kanko Allah wawɗo o, hanaɗo torede, jaabinowo torare, mo haɓata torede, si o toraka o tikkay. aksu ma nahan wa ida su'ilna nagdabu, wallahu ida lam yus'al yagdab, shattana fima baynana. Allahu si o toraka o tikka, enen sa torike en tikke. yo o waɗan en barki e tolunde men nden ɗo, o waɗa yimɓe ɓe no heɗito konngol ɗo noon ara yalti ɗaniɗo ma en saluɗo téléphone muɗum no habbi appel, ko ɓe inni ko alladina yastami'una na yasma'una. Andi farqu bayna yasma'u wa yastami'u. se yasma'u ananay tum, amma yastami'u on ko tigi o heɗitoto tamo wattani haqqille muɗum. ko sa heɗitika noon heɓa koye fa yattabi'una ahsana. ono kadi ara holli arantino hani tawde ara no yooɓi bindi seeɗa waɗi ahsana al qawli, neɗɗo majjuɗo wawata andude. haray toɓɓere men nden kono kañum ceernojo on holliri noon, cheikh mouhamadou ba hafidahullah, hande ko hirde mon onon sukaɓe ɓe, dawru shabab fil islam, rôle sukaɓe ɓen, ay golle ɗe sukaɓen hani daranade ka islam. wiɗen noon no faala ɗe yarude e toɓɓere nden ɓa waɓutu on haray hino raɓɓiɗi, woɓɓe no hoota ka woɗɗi. haray ayeje jolɗe nder gaɗe ɓa ko tato haalata ka nder ɗeri ga. arano on ko allahu tabaraka wa taala qala allah, ɗimmo on ko nelaɗo makko on sallallahu alaihi wa sallam, qala rasulullah, tammo on al ulama, haulai hum alladina yu'taddu qawluhum fil islam, ko ɓeɗo konngol mum considéra, ko ɓeɗo konngol mum taskete ka islam, ko konngol ɓeɗo kontete yu'taddu wa yu'tabar. haray raɓɓinɗino ɗen e firugol ayeje ɗen ɗe fuu ɓa ñama e waɓu toon, par ce que ɓe toliɓe ɗo fof ko hakkude ceernoɓe gaynuɓe firde alqur'ana no firina go, ma firanaɓe ala e firinde kono gayni, ma ɗum no firanede. wota jaɓude yaltude ɓeɗo tato de aray ko nawnare, na a ceernojo firowo, wona a firanaɗo gayni, wona a joɗiɗa wona ɗo e firanede kadi, haray nayaɓon no hulɓinide. haray kono nushir fi shahidi fil aya, ko seede on ka aya masalan ko waɗi ha dallinorɗen mo
wi'en ko ndeɗo toɓɓere feƴƴe e ngeligo sa senike ɗo hajju ma umra fire ala ko sa senike Allah waɗiɗa nana arabu awa sa nanata arabu ɗa joɗade heɓa baraji ɗin ɗon ha kaɓe gayni wo ƴetta paɗe ma ɗen hota ka hôtel ma ɗum ka bele bomma on tigi noon ta jaɓu wonde on place ɗon tum almar'u haythu yaj'alu nafsahu neɗɗo on ko ka o waɗi hoore makko wo o wonata haray ko konngol ceerno men gooto mawɗo tawɓe haa faydi wi'en aduna on lanna wowlowo fi dina wol aɗi ɓaɓe windi defte ɓe acci fi maɓɓe mutata cheikh ibn bas rahmatullahi alayhi haray ko wawata nafude no wuuri wa huwa fawqa turab nafa si feƴƴini wa huwa tahta turab ko gando tuwayi yanfa'u lumma wa huwa fawqa turab jankude jangingol e waajagol e jabagol lande e waɗugol irshadat wa tawjihat ɗum ko fewdo ɓe wuuri ɓaɓe feƴƴini ɓe windi defte acci wano o mawdu men ka eggaɗo fatawa cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alayhi ko wi naɓe malaikaɓe ko ɓe worɓe yani banu adamaɓe enen men kono ha no woodi ko sendi en ko konngol oɗo waɗana toɓɓe 9 jogorɗen hiiridugol 8 itten wootere ko yewtere maɓɓe faqratayn faqat taƴe قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتجة والعطاء المجدد ولم تنهض أمة من الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي وحماسته المتجددة هولي أراي ما يغلدي إن شاء الله دوكو سابتو دين بماكي كم بشيخهم بمبادني أمة إسلامية بندو نيدو بوادي سكابي بن mbocal ɓawongal docteur ɓe hiɗe wondiga wiyama al amudul faqri ko ƴiyal mbocal ɓawongal e gandi si ngal ɗon heeɓi probléme si ngal heelu si ngal ŋappiti kala ko waɗi tere ɗen fof paralyse jungo gollata dande gollata koyngal gollata jon ɗon ɓe waɗi umma islamiya on ɓandu ɓe waɗi sukaɓe ɓen ƴiyal ɓawongal ɓe wi wo tuma nde wonno sukaɓe ɓen no mari taga koɓe faala wadde o andi ɗum waɗi fof ko onon wona kutodirede ay ɓe islam ɓen no andi si hettali on haaju maɓɓe fewata mere maɓɓe on yahata kamɓe cheikhum ɓe inni hawtata farqu bayna qama wa nahada andi se wi qama ɗa wawi haysi an tatta mumkinu an taquma walakin an tattakia ala chey ɗa wawi hara koya yungito e hoore goɗɗo kono so wi nahada ɗon haray ko hawtagol hara e hoore mbawdi andi mawɗo e sukana gotum immorowo woyi joɗora woyi e immotoɗo nde faala maƴay cikko hawto ko ɗum ɓe inni hawtatako mofte wo mofte immorde moftanmaji ɗin ko ɓuri ɗuɗude kon si wona taway ko e dow balaje ala aktafi shababi halwa'i haray ko e dow balaje sagataɓe maɓɓe aynuɓe ɓen woni ko ɓe yongiti هذه هي الفقرة الأولى والفقرة الثانية للشيخ هراي
وبيني ولقد علم أعداء الإسلام هذه الحقيقة قم دي عندي أي بإسلام بيقولوا حقيقة فسعوا بيه إلى وضع العراقيل في طريقهم عفوا فسعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم بيه إلى وضع العراقيل يقول سكر في طريقهم كلاول ما عند أطول كفنتي نسكونغال كأنتي نسكونغال ساجسين جاي كأتراو أساكي كيوت وني أرقلا أراقيلون كجمع أرقلا si a ƴetti tuntere hayre a wallini kadi ka taraw ɗon kadi oto susta ɗum oto susata gayka susata tulde sa ƴetti sembugal a wallini woni arqala joni noon ɓe ƴetti ko sakkorte kon sukaɓe ɓe wallini ka laawol maɓɓe ko honɗe woni ɗe sakkorɗe heɗoɗen ɗe moƴƴa aw tahyir ittijahihim imma ɓe waɗa sakkorɗe ka laawol ma ɓe sansa ma ɗum wiyen ɓe wayla fewtitande maɓɓe tahyiru ittijahihim si tawi ko ga fewteteno ɓe yilta ɓe fewtinira ga ɗo fof mum haray laawol heɓaki ka si tawi a yahi a tawi laawol ka rewata ɗon no sakka wandi ko gando mawɗo woni yewtude firugol konguɗi ɗi mettafi kono faamugol ko ɗi sappi kon ko ɗum ɗon woni ko metti fi kon si a ari a tawi laawol ngol no baara a yiltiki ma hewti tum ɓe wi rewtano ɓe yiltima tahyiru tijahi ɗa fewtuno ɗa faala yaade kindi a yahi ha koya ɓe inni laawol ala hande kadi a atti joni noon ko on ɗi woni ɗeɗo sakkanɗe ɗeɗo yiltanɗe imma bi faslihim an dini wa huwa adamu arqala ko ɓuri mawnude e sakkande nde fat ko imma sendidira sukaɓe ɓen ga e dina maɓɓe ka yiya goɗɗo ɗo machallah hino darde labade awa hino yani o nette piiji ɗin fof ko woni o ala wo koko tawi nafay kon dina sendidira ɓe dina maɓɓe kam andi banu adama kañum na darde andi joni ko siko nagge ɗum haray hono e nette koko ɓurge kiloji o ɓurata nafude ka daran kono banu adama kañum ɗa wawi wonde jano nafa ɗa wawi wonde naylajo manna desana naylajo fanɗuɗo ɓandu nayla komo gaynata ponkino wawi wonde ɗo nayla tawa molanaɗo tawa o peesay 90 kilos 100 kilos tawa ko nayla goɗɗo ara ko 50 kilos peesata tawa ko o jamaro waɗi wiɗen kiloji banu adama na ɗum ɗaɓɓa ko golle makko ɗen finde makko nde faamu makko on ko ɗum ɗaɓɓa si hawrodiri ko janɗa ɓandujo fabiha wanima si tawi ko hawruɗo fabiha wanima ko allah warri noon a jaɓay ɗum naafiɗa sewi monoɗa ha sembuɓe ɓe naafiɗa raɓɓiɗi monanoɗa juutuɓe ɓe naafiɗa kaani akramakumullah monanoɗa labaɓe naafiya ala monanoɗa marɓe ɓe wo naafiya janga monanoɗa janguɓe naafiya lamaki monanoɗa na ɗum ɗaɓɓa kala tawɗo ko ɗi ɓurma taw o ɓuralima misanu tafaduli bayna al ibadi inda allahi tabaraka wa taala hiya taqwa peesirgal ɓurdugol ngol hakkude jiyaɓe ɓen ka allah min naligade ɓe wi ko kulol allah ngol ɓurɗoma kulol allah wo o ɓurima ɓurɗoma diina wo o ɓurima aw ijadu huwatin sahihati ma ɗum waɗugol ngayka lugguka baynahum hakkude maɓɓe wa bayna ulil ilm e hakkude maɓɓe kamɓe jomiraɓe gandal ɓen kan ngayka ko waɗugol an a ronkumo aña amoɓe ɓen no ɗa wujjoɓe ɓen no ɗa
yaroɓe beere ɓennoɗa, ɓuuɗoɓe duroguno ɓennoɗa, jattoɓe terenjinoɗa, sottinoɓe borno jatta kuntoynoɗa, golliroɓe ribanoɗa, waɗoɓe shirkunoɗa, waɗoɓe bid'anoɗa. an a tawa a ronku ɓeeɗo fop ko hanaɓe añeede, ronka añude ɓeeɗo fou, an tawa a ronku mo aña si wona karamokoɓe, surtout karamokoɓe mawɓe towa alluje ɓe, surtout hawrodira kadi ko towa duuɓiɓe. ɗum ɗo ko nawnare hande nde sukaɓe buy heeɓi ɗum. wa rayi sahibe tawa e woɓɓe kandi i tawɓe karamokoɓe jomiraɓe gandal jogiiɓe feere fewude fi ummatim ka mofte maɓɓe ɗo woni ɗiɗi. tati aw bi ilsaqi l alqabi l munaffirati min ma bakidirgol e sukaɓe ɓen, jammoje wona gonga de alqab jamu laqab, jammoje raɗotoɗe yimɓe ɓen immorde e maɓɓe, aw wasfihim bi sifatin wa nu'utin gayru sahiha, ma siforaɓe sifaji ɗi tawata sella. andi si wiyama ɓeeɗo ko waroɓe, ma ɓeeɗo ko waɗoɓe tanaji, waɗoɓe probléme ji, fof añay on tigui, fof dogaymo. nayi joyi wa taswihi sum'ati man anara llahu basairan fi mujtama'atihim, ma ɗum kaningol nanɗe ɓen ɓe Allah on norɗini gite mum yaasiyankoje e gite ɓernde ɗen ka jama maɓɓe. masalan karamokoɓe jannoɓe, waajotoɓe, wurtoɓe, wawɓe fewnude ɓen, awa holla ɓen ɗon ko ɓen woni honno inete ni eni sifoɓe. taswi ko kaningol ɓen ni o ɗaɓɓitoyay ɗum ɗo فتوى الشيخ بن باز جزء الثاني صفحة 365 مجلد ɗimmo فتوى الشيخ بن باز sengo ɗerol temeɗɗe tati e capanɗe jeego e joyi. min mi daari kam nde mi mari nden mi taw ko noon tigi woni. sengo ɗerol nami sengo nano, sa fonti deftere nde sengo nano ɗon tawata ɗum. kono eɗen mari muskila, en sooday téléphone ji, en sooday otoje, en sooday hono julle salon, en sooday meuble ji, en soodata defte. ayeɗo goɗɗo no ƴetta ɗo 11 millions sooda moteur, o ƴetta ɗo hono enete $800 $900 hono enete o sooda téléphone wawɗo untade ka kabine akramakumullah, ma o daroma ɗaɓɓa taxi ɓe yara ɓe ƴettamo ɓe naɓa. no wawi kadi o wira ni ket tawa landoɗamo irshad ila sahih itiqad wa raddu ala ahli shirk wal ihsan sayfadan 50,000 50,000 tawa walande. ɗum ɗo ko masibo. ayi ɗe alluje andi ari enen ko alludane anduɗe, jon noon alluɓale heɓike. ayay goɗɗo no mantonena indi maktaba shamila fiye wayna on to maktaba shamila woni yani fi jawwali o courant si tawi yahi ko sarsunoɗa ko lanni ma indaka walaw yani on edete kitabu wahid go ɗiɗi. si o boni amara maktaba shamila. no wiruɗen noon si o yani, si o untike, si o wujja, si tawi kadi o balɗe makko lanni ɓa hay goto men yelaki ɗo yo taw téléphone mum on ɓuray ɗum balɗe, kombo yeli ɗum abadan. ceernojo iwno jidda molanaɗo ari Gambi, par ce que Gambi ko pays mo janɗa kono ceernoɓe no ara ɗon konkoronɓe, o ari waɗugol ɗon dawra, ɓe landimo. andi ɗoɗi sukaɓe goo wallahi kamɓe tigi ɓe laggoto haqqille ceernojo, andi ɓe adday landal tawgal ngal ɗo moodi ngal weetinanay tagore nde. ɓe ndi ya cheikh barakallahu fikum indana bad tullabi l ilm, indana badu tullabi l ilm la yaqtanuna al kutuba ay la yashtaruna al kutuba innama yatabinuna
على مكتبة شاملة في جوالاتهم. فماذا تقولون عن هؤلاء؟ أرأيت؟ سؤال جيد. قال نعم، هؤلاء نقول أو مثل هذا طالب العلم الذي لا يشتري الكتب إنما يعتمد على ما في جواله فهو عالم كهربائي. إذا كان الكهرباء موجودا فهو عالم، وإذا ذهب الكهرباء صار جاهلا. berak min ni pot benne odo ko cerno kuran wiete karamokojo kuran si kuran no wodi haray ko karamokojo no wodi kaw dabbita si kuran yehi ko sarsuno ko lanni o wonti majju jonnon toɓɓe ɗen goɗɗo kadi on ni lima sabaqa bayanuhu ay di bayanu cheikh ibnu baz kana ala shababi almuslimi dawru muhim o inni wo fi koko atti ɓanginande muɗum laatike dow sukaɓe julɓe ɓen ko ɓen wonde yewtude fi munde rôle himmuɗo wa amalum baligatul ahammiya magun e golleji kadi yottiɗi himmen liyanhadu bi anfusin tijaha ma yuradu bihim fiyo ɓe hawtan hoore maɓɓe ɓe immo e yeeso ko ɓe fandora e mum kon wali yakunu hurrasan liddin fiyo ɓe wonu gardiɓe aynuɓe gaynakoɓe kaaɗo diina to jama yukadu bihi yeeso ko tawata ɓattatake yani eɓɓede o maaki noon kanko ceerno on ni wa yumkinu an nulahitha dhalika dawra wa tilka al amala fima yani par ce que ko joni ko dawru on e amal dawru muhim wa amal baligatu al ahammiya joni noon hara yejjitali toɓɓe ɗen jeeya angal yejjitugol toɓɓe ɗen mandingol ana win toɓɓe ɗen e jantinoke ɗe masradan ay musarradan yo tawi en jantinoke ɗe ko ɗe jokkide en arde no wadde tafsilan ma wi jantinoke ɗe mujmalan iɗen jantade ɗe tafsilan awalan ɓe wi al ilmu shar'i gandal sharia ngal alladi yurafu bihi llahu wa yubadu bih ngal gandal tawi ko ngal andirte allahu o ko ngal o rewirte haraja hunaka inchallahu ma musamaha docteur ilmu tibbi wa ilmu lmuhandatha wa ilmu liqtisadi kullu hadi ulum nafia kono la hirde meɗen nden kalamuna laysa an hadihi l ulum innama نتحدث عنه عن علم الشرع الذي هو أهم العلوم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب non la ɓe poyi se waddi ɗo misal est ce que joni ɗum ɗo ko o halɗo ko bi mana ko ɗum wiyete hon ɗum istifham bi mana nafi الاستفهام بمعنى النفي بمعنى لا يستوي او هل دو لا يستوي fotata anduɓe ɓen eɓe anda ɓen ɓe daari ɗo gollirowo gandal e gollirowo doole sen daari ɗum jooɗiɗo ingénieur e jasowo katkare ma ɗum jooɗiɗo e bureau e wali walijo tippinowo ɗo conteneur je ma rondotoɗo koliji wona wigol ɗum no harmi waɗugol ma ɗo wali walijo heɓa ko ɓiygure ma nde ñaama ko laaɓi no ɓuuri a jooɗagol fena toro jinda yeeya teddugal mum nene mum maayay laabi joyi e nder ñallal ngal waɓutu fewdiɗo wonene makko no maayi na ɓeeɗo ɓeɗo ko jasimɓe hoori mum neɗɗo si o woni torotoɗo gogon o jaasay ɗiɗi ɗiɗi on o fenay waɗi so fenaali o heɓata
ay taw si goɗɗo ɓe inni puydan si ɓe meɗe wino wo afo puydan on ko basal dikkuru puydan on ko basal jatturu on ko duguleyagal waɗi wandi doloma wuppugol mo paasa no landi golle sa woni neɗɗo paare se a ɓornata ko paasaɗo a ɓornata ko laaɓuɗo aray ko yiɗa doloma no way ko nagge ƴakke waɗi noon be golla sika ma laaɓay be golla si conci ma ɗi laaɓay si nokkure ma nde laaɓay be golla ko ɗum waɗi sa woni puyɗo dontonal no ɓurma naafi nga ibade nga hikka nga ibade yeyama 7 million 6 million gaari nagge 11 million wofonde no ɓuri sagata puyɗo waɗi wofonde sa sayinde ɗo a waɗi e biredal no ɓuri siko ni ñamirɗama sagata a naɓataka daral yeeya a hirsata ƴakka ƴamatake inne joni sakko goɗɗo jombaymo yani ɗum saga sa si woni puyɗo haray baabe mum heeɓi tum tana nafoyta kadi yawmal qiyama ko allah wi ɗum namin yawma la yanfa'u malun wala banuna allah ndi riwi ɗum si ɓiɗɗo ma nafalima aduna ɗo naato nafoyayma de illa allahumma wona waladan saliha jon noon en andi on ɗon no gasa wonde haraja so katkare on no jogii diina ɓuri ingénieur no gasa waɗi walijo on no jogii diina ɓuri jooɗiɗo e bureau goo kono tum ɓawoɗa no jangi pelletti o tedday so yii goɗɗo naati huɓɓini climatiseur waali keɗanike goɗɗo ƴetti weduru e pardousi jooɗike yaasi ndiyan si ari ko kamɓe si henndu ari ko maɓɓe o habbi ke wareede ɓa pelletti kam pelletti jooɗiɗo yaasi wo ko habbi ko wareede ɗum ñande o daɗi wo koko habbanoki sonsoli on ndi waalowo yaasi kam si wi sonsoli no woodi haray ko wigol nayi ɗin no towra waɗi noon haray kanko yey ɗaɓɓiti ko ɗum yiyo toon haray musidɓe tedduɓe si tawi noon ka aduna ɗo karama ko ɓe wi'i ka aduna ɗo annduɗo e mo anndali annduɗo e mo annda fotaali ɗo aduna jaasuɗo on ɗo fama dannukum bil akhira wonu aray sikkuɗon ka laharas aduna ɗo annduɗo e mo annda fotaali ɗo teddungal fotaali fowtere fotaali ko wiyete ko gonnede te considireede on tañƴini ko to wa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam talabu lilmi faridatun ala kulli muslimin rawahu ibnu maja e oɗo wa huwa hadithun hasan oɗo riwaya ko ni ardi andino toon ala kulli muslimin wa muslima fal ilmu wajibun shar'iyun ala kulli muslim gandal ngal ko waɗɗi ɗum waɗɗande sariya yankore dow kala julɗo wala yumkinu lil jahili an yafhama dinahu bi jahlihi abadan newata ko ka neɗɗo majjuɗo jahilun miji haal an yafhama dina ha ƴoyre famirtake dina ɗuɗugol bimbiji masalan wiya ɗo annene te a weeti laabiji boyi si hawri ɗum ɗo fof ko majjere weeti duɗa ɗum famintama dina mi anda seeɗen famodirde newata ko ka neɗɗo majjuɗo faama diina makko kan wala an yudafia anhu fil mahafil newata ko kadi ka neɗɗo majjuɗo defansanta diina kan ka tumdodire jane aduna yankoje ɗe wal muntadayat e tumbodire tosoke ɗen ko ɓuri hulɓinade ko noni ɓe wi wal jahilu la tastafidu minhu ummatuhu neɗɗo majjuɗo mofte makko ɗen naftortamo o yiɗo e mawliɗo si cheikh ibnu bas en cheikh Uthaymin en cheikh albani e cheikh mouhamadoul amine Sengheti waman chaya'ahu ɓeɗo ɓe nafino yimɓe hiɓe wuuri hiiɗe nafa ɓe ndaaruɗo adu tafsir adwa il bayan tafsirul qur'an bil qur'an cheikh mouhamadoul amine Sengheti ndaaru nde neɗɗo majjuɗo on ɓe wi mofte makko ɗen naftortamo go'o bone ɗimmo on
wala madinatuhu wona saare makko ne capital makko ngal kadi naftortama ɗiɗi wala gariyatuhu tati on ƴa'um ka o jibinaɗo maskatu rasihi ɓen kadi naftortama o ɓuri hulɓinade kon ni ara ɓeɗo ɗowtu tagore nden ka aduna ɗo wala ahluhu ɓeygure makko nden kadi naftortama umma islamiya on fof naftoraɗi go capital makko ngal naftoraɗimo ƴa'um makko wiyen superfecture makko ko naftoralimo ma ɗum on e nete awa district um makko ko naftoralimo ɓeygure makko nde o wuuridi ka nder suudu nden naftoralimo haray oɗo na ɗowtu tagore nden aduna ɗo kanko haray na ar ɗo ɗowtu wujuduhu ka adami wodede makko no e wasede makko falida ko fi ɗum ɗo kana ala shababi lmuslim naati e dow sukaɓe julɓe ɓen an yusari'u ila halaqati lilmi halaqat ko kurunji jam o halaqa kurunji ɗaɓɓere gandal ngal fil masajidi ka juulirdaji ema e nder juulirdaji ɗi wal marakise l islamiya e markas uji dina yankoji ka tawata dina kan no qur'ana no hunje wa an yastahmiru nashatahum wa faragahum fi hifdi lqur'ani alkarim wa qira'ati lkutubi nafia ɓe rimina softanɗe maɓɓe ɗen e hettare maɓɓe nden e hunjagol deftere allah nden alqur'ana o e janngugol defte nafoje ɗen andi si goɗɗo hunji ka alqur'ana ara ɓi tekkere gandal ngal tekkere ka o rondo gandal ngal siko aqida siko sira siko fiqiha fop hatta nahwa hay nahawu on ko ayeje qur'ana ɗen ɓe watta al istishhadat wal irabat nahawu e hoorimo ko ɗum waɗi sa wawi sa hunjike alqur'ana o hara ya heeɓi fokkitande molanade ɗaɓɓere gandal ɗo ko go'o ɗiɗi si on tigi heeɓi gandal ilmu shar'i addawatu ila llahi wa ta'limu annasi addawatu ila llahi wa ta'limu nnasi noddugol ngol faade e allahu e andingol yimɓe ɓen qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yanhawna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna wigol waltakum minkum ay min ba'dikum ɗo umma holli naɗiɗo naata to duwa wonde noddoɓe naɗiɗo naata to duwa wonde janno ko umma jama ɓe nodda faade moƴƴere ɓe yamira ko moƴƴi kon ɓe haɗa ko boni kon ɓe inma ko aña kon allah wi wa ulaika hum hasara llahu lfalaha fihim allah mooɓin manangal e ma holli ɗo ene tigi wiigol ko ɓen woni malaɓe holli ɓe hina ɓen ɗon haray wona malaɓe ko ni o wiiri kanko subhanahu wa taala karamo koɓɓen ɓe wallito en e o waltakum minkum ummatum e honne nette waltakum minkum ummatum naam umma ɓe wi wondema waddawatu wa ta'limu zakatul ilmi noddugol ngol faade e allahu on e andingol yimɓe ɓen ko ɗum woni zakka gandal ngal karamo kojo mo janginta karamo kojo mo wajata mo noddata ɗum wiyeten mo wajata ko no waywa njulajo mo ittata zakka zakatul ilmi dawatu wa ta'lim karamo kojo mi fillito mo noddata faade allahu o noddata yimɓe ɓen faade allahu o jannata yimɓe ɓen an ɓe anda allah ɓe anda diina maɓɓe kan ɓe inni haray oɗo ittali zakka gandal mum ngal ɗen andi le njulajo ɗo kadi si ittali zakka mo maritana molanaɗo allah landoyta ko goɗɗo si o jonnano zakka kono o landoyto goɗɗo so o ittano
Allah landata ko goɗɗo ɗo a jonnano zakka o ɗum aldama e Allah kono an si a ittaɗi kan a landoyta ɓe ini wa wajibun ala man taallama al ilma alshar'iya an yuballighahu li gayr ko waɗɗi ɗum e dow on andiniɗo gandal sariya ngal ɓe yeddoɓe Allah ɓen ɓe arta faade e fewugol ngol julɗo mo juulata julɗo yarowo beere julɗo wujjowo julɗo yani o nendete waɗowo zina julɗo mo tawata haaju mum ala e diina oɗo ko aasi oɗo no du'a noddede oɗo Sakh Luqman o wi ɓiɗɗo makko wasbir ala ma asabaka kono ko hondetama ko inni wa'mur bil ma'ruf o amma ko inni aqimis sala o yaali ɗon wasbir sa woni ɗo juulowo tu etta paɗe maɗen hoota a baki goɗɗo anta la yatika adha alqawli wala adha fi'li a baki lorra konngol a baki lorra golle naam ko sa wi a nodda yimɓe ɓe waɗi noddowo no wawi wa lotisowo wonde o hawray e tereñi goɗɗo ɓanaka hoore mangoje lotisete naka koode naka baharu kaka leydi si lotisama ka leydi pelley koye tereji yimɓe ɓen laawi ɗi rewata joni noon siɗa wajade ko wawɗa ñeñinde wo ko wawɗa takkade wo ko wawɗa ɓosindade wo a yewtata mawdu ha gayna hara goɗɗo hawraka e mum wonde ka dawan ko ni way a wayray honno e nette hiɗon wondi tawoyaja ka dawa on no bambunoma tawoya o tippinima hiɗa seppude ko ɗum woni ɗum wonde jante konngol machallah ta ɗon koko tawata koko welay ma kon ɗum koko tawi a ala ella e mum ñande woyano pen ɗon ko winto wonɗa yarde toni ki aroya tumba sumture ma nden tumba teren ma on wala budda galiban lidda'iyati min an yusaba bi adha qawli aw fi'li enni feere wo ala ko ɓuri ɗuɗude ko wonande neɗɗo noddo nde heɓatamo lorra konngol yennede aybinede sabitede tooñede aw fi'li ma piyede sokede jattede waɗede boneji wala yambagi lidhalika an yasuddahu an listimrari fi dawati ila llah ɗum ɗon noon hanaka sakkomo ga e kontingol ngol e noddugol ngol faade Allah waliyalama fiyo kanko neɗɗo noddowo yo andu anna al anbiyaa wal mursalin qad asabahum min dhalika alshay'u alkathir wa huwa yasiru ala hadihim wa tariqihim falyasbir wal yahtasib yo andu annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen kom ɗi heɓino ɓen ko ɗuuɗi immorde e lorra konngol e lorra yani e golle himo yaade e hoore honɗum e hoore peewal maɓɓe ngal e laawol maɓɓe ngol yo o muñño o konta ɗi mbaraji ka Allah hettoroyta si hawri a wiɗa jokki ɗo goɗɗo ɓe inni he on noon o rewno e laawol kanaro o ƴawi e falo o tippoyi o lumbi cangol tawi an a hawri e dayri tun a hawri e dantari tun jawwo hara o majjodiraɗe on faami misal ngal ka tawi imam ahmadu rahimahullah seeɗa tun no batten nabsa oɗo ɓe piinomo ɓe sokkimo goɗɗo ñawlunoɗo mo o wi wo o meeɗa yiide sifa barmeji ɗi o yi e ɓandu imam ahmad o waɗayno ni o wencita mi kucce seekiɗe ɗen o yaltina keɗɗe ƴiƴan o itta fii o wi alqur'ana on nde alqur'anare ko inande kalamullahi wa huwa makhluq ko ɗum ɗo fof ko ha dhambuhu huwa an yaqula hadha alqur'an laysa bi kalamillah innama huwa makhluqun o yowi ko tagade ko bonnere nde fowɗi nelaɗo en raɗa yaltina ka hoɗo mum few e sahabaɓe woɓɓe jawle mum jatta wano Suhaybu Rumi ko nanditata e sifa ɓe nayi at-ta'atu li awamirillahi wal ijtinabi linnawahi
ɗoftagol ngol yamirooje allahu on e woɗɗitagol ngol wonande haɗooje ɗen. suka ko yo o wonu ɗoftiiɗo allahu on, o wona woɗɗitiiɗo ha, yani ko o wona ɗoftiiɗo yamirooje allahu on, o wona woɗɗitiiɗo haɗooje allahu. wa shabul muslim sagata julɗo on muti'un li rabbihi ta'ala, koyo o wonu ɗoftiiɗo joomi makko towɗo o. fala yasma'u amran min alshar'i, o nanata yamiroore immorde e sharia on, illa wa yakunu awwala almustajibina lahu ay lil amr, o sina o wona o laatoto arano e jaabiɓe yamiroore nden immorde e sharia on. wala nahyan, o nanata kadi haɗoore, illa wa yakunu awwala almubtaidina an, si wona o laatoto arano kadi e woɗɗitiɓe haɗoore nden. faqad istahaqqa mithlu hadha alshabi althawaba aljazila yawma alqiyama, ɓenni o haray jojjidi sifa oɗo sagata althawaba aljazila ay alkathira, aljazila alkathira, yani joddi ɗuɗundi yawma alqiyama, ñande dargal, fi an yakuna nde o laatoto fi dhilli arshi rabbihi ta'ala, o wonoyay e ɗowdi arsi joomi makko, fi waqtin e waktu tadunu nnasu tadunu alshams yafe tadunu alshamsu biluhaybiha fawqa ru'usi lkhala'i. tadunu shams, nange ngem ɓattinayi biluhaybiha, ko ɗum woni simɗe magge waɗum wa dulbendi sengo dow fawqa ru'usi lkhala'i, sengo dow ko e tagoreji ɗin. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ɓe inni jeeɗiɗo Allah ɗowdino yayi ɓe ɗowdi makko ñande ɗowdi ala, si wona ɗowdi makko ndi. al imamu l adilu, imamujo nunɗuɗo on, o toñata, o nunɗuɗo hakkude makko e Allah e hakkude makko e ɓe o almiɓe. wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi, e sagata janɗuɗo e dewal joomi mo Allah no weltora, yani onene to andi ɓeya jowo cheikh albani ɓe makay rahmatullahi alayhi, hadise no wona salas qita'at, wona taƴe tete, tawa tayre kala kullu qita'atin yustadallu bi shay, tawa kala tayre no dallinore goɗɗum ngo a wiyata tum be sogga hadise on fira ha gaynoya, tawa joni si awri hadise on ndeya huntere no yewti fi sagata, ndeya huntere no yewti fi lanɗo, kayna fiila ma ndeya huntere no yewti fi awa honne nette fi sonnajo, yani ɗum haray a wawata ƴettude hadise on fof mooɓaɓe ɗo jeeɗi ɗon ñaama waɓutu on ɗon, tawa hinde ko dallinora kon ko fi sagata o. ɓen nayi ko ɗum waɗi alhifzu chey wa marifatu l istidlali chey'un ahar, ɓeyni hunjagol ko goɗɗum go, andugol ko honɗo dallinorte ɗum kadi ko goɗɗum go. ɓe wi hadise on ko muttafaqun aley, haray imamul boukhari imam muslim no fotti e sellugol hadise ko onno ɓenni joni haray ko ɓe jooɗo e tabal gotal ɓe halda ɓe fotta hadise on selli o woye si wiyama muttafaqun aley ɗo ara ɓe yiidal ko chartiji ɗi imamul boukhari sellinirta hadise ɗin e chartiji ɗi imamu muslim sellinirta hadise ɗin, ko ɗin si fotti wi'e muttafaqun aley. wona dey ɓe toloto kamɓe ɗo wano min e docteur ramadan ɗo, ma mouhammadou ba ɗo, onne nette ma akhi isa ɗo, men min jooɗoni ene hadise on no selli, men nayimo selli haray en fottimo na noon dey. jowi teskiyatu nafs, honɗum wiɗen laɓɓingol wonkiki. laɓɓingol wonkiki nawi min mi wujjata, min mi waɗata zina, min mi watta bidia, na on ɗon taskiyatu nafsi ko gollugol dewe, waɗa fariddaji ɗin ha gayna, ɓeyda ko wiyete kon ɓeydariji ɗi no wi'a tatawwu. wa mimma yahtajuhu alshabu lmuslim, no jeeya e hunde ko haton jini ɗum sagata julɗo on,
wa yajibu alayna nushahu bihi waɗɗi e dow men enen mawɓe ɓen laaɓangol mo reedu an yaj'ala li nafsihi nasiban min at-tazkiya nde o waɗanta wonki makko kin geɓal immorde laɓɓingol ngol fayajtahida ala nafsihi o tinno e dow wonki makko kin ko ɗum woni laɓɓingol ki fayurabbiyaha o ne'aki ala alqiyami e dow daranagol ngol bima yatayassaru sabu hunde ko hino newo min al ibadati nawafil immorde e dewe ɓeydariji ɗin dewe naafiloji ɗin ka qiyami leyl wannasu niyam wano daragol jemma juula hara yimɓe ɓen no ɗaani go'o ɗiɗi wa siyamul ayami lfadila horugol ñalaɗe ɓurɗe moƴƴude ɗen wano janngo yawmul ithnain yawmul khamis yawmu tasua yawmu ashura nisfu shaban ashru dhilhijja yawmu arafa يعني صوم داود يعني صوم يوم وإفطار يوم وهو أفضل الصيام هذه هي أيام الفاضلة وانتجي هورا دي من سام لله يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريف الخريف لا يتعدد في السنة الخريف مرة واحدة فصل واحد في السنة نمسياما كلا هورا دو الله نيال الغوتا Allah woɗɗintina yeeso makko ɓurgo teddude e ɓanndu makko ndum fof yiite ngen mi settoji 70 setto noon haray ko mi mana ko hitande waɗi noon settoji ɗiɗi ala e nder hitande woni ɗiɗi tati wa qira'atul awradi wal adhkari l yawmiya e janngugol wirduji ɗin so wino wirduji ɗin faamen ɗo wirdu ko sagata on ko taƴani hoore mum ko jangata e nder ñallanga hada huwa wirduhu wirdu minna inchallah ñande o ñande mi heɓa mi jangganayi Allah tabaraka taala ka kamilu hisbe manis si Allah jaɓi ɗum ɗon ñande wo mi heɓay ɗum hada woni wirdu adkaru sabahi wal masa jantoriji no ton no wi askaru sabahi wal masa tawa accata ɗin ɗo illa lidarura docteur mouhammadou ribari hafidahullah waraɓe filloto kamɓe kadi konguɗi karamokoɓe figanɗa ko ɗon woni tahassusu maɓɓe ɓe innayi ma jaza lidarura fala yajuzu li gayriha ko dagori lorra ɗo haray si lorra kan iwi ɗum ɗon dagata ko sadaka gawluhu konngol maɓɓe ngol gongi ko noon tigi woniri par ce que si a voyasi ɗo ma a nawni ma a nawniram ma a nanngama ɗon a wawata wadde adkaru sabahi wal masa fa hiya ɗiɗi kontuɗen ɗo daragol jemma jiwla qiyamul layli da'bu salihin jawful layli naharu salihin daragol jemma juula ko wuuwi yimɓe moƴƴuɓe ɓen tumbo jemma on ko ñalorma yimɓe moƴƴuɓe ɓen no yimɓe ɓen wakkilorta tippirgol fii sayre e dolokke ñalorma noon tumbo ñalor ko noon yimɓe moƴƴuɓe ɓe wakkilorta tumbo jemma juulugol yimɓe no ɗaani wannasu niyam yusalluna rakaat daragol jemma juula horugol ñalaɗe ɓurɗe ɗe korka naafilo nasumayede janngugol wirduji makko ɗi yani taƴe ɗe o taƴani hoore makko ɗe o janngata de e adkariji ɗin ɓe inni ko fa hiya ɗiɗo zadu shabi lithabati ala tariqe lhida ko ɗum ɗo woni njooɓa sagata o wonande tabitugol ngol e dow laawol peewangal waɗi a wayra on tigi ino wakkili ino feewi tawa o mortinoke zallat qadam tawa o mortinoke ma liltisami bi hifdi lbasari ani lmuharramat wondude waɗɗintinagol reenugol gite makko ɗen ga e piiji harmuɗi ɗi surtout ɗe alluje biɓe dugulaɓe fuɗɗi gañade da'awa maɓɓe e hoore julɓe ɓen ɓe meeɗa heɓude sifande gañande ɗe buy wulloya e ɗi ay mo kala no watti alluwal ɓalewal ka jimo kala no jogui no siifa no sa'a tuɗɗa no sa'a tuɗɗa ɗe lorroyay buy ɗo woodi woɓɓe ko darugol ko har ɗo woodi woɓɓe ko ɗe bonni ɓe waɓutu ɓe janggata
kayra o ɓe jogii téléphone ɓe siifa tun ɓe siifa ɓe sa'a tun ko ɓendata sa'a tuɗɗa sa'a toɗɗa sa'a tuɗɗa cotkot siifa ta ko ni hay salmi aray tawa on tino dari kañum tun e Carrefour no jala are wiya si goto tun jali aray haqqille ɗen sotti joni ɗum ala wona heɓe porto o an kadi ɓe feetinima waɗi kan kamɓe kanko ɓe feetuɓe few haqqillaji makko baɓe fof waɗama e pootiji ɗum ayi mo yiɗa o yani no maapi tun no kaamilu Allah on no waali janggaka ka Allah no feewa sunna nelaɗon no waali janggaka ka Allah no feewa watta nden hilla di ko noon kadi wa siyanatu sam'i anil munkarat sa reeni gite ɗen ga e harmuɗi ɗi reena kadi howa waɗa kuuru nanɗe maɗen ga e piiji añiniɗi ɗi bano musique heɗagol haalaji rewɓe jananɓe wa hakada baaqi jawarihi ko noon kadi ko heddi kon e tere makko ɗe yaj'aluha masunatan an irtikabi ma yubghiduhu rabba o reena tere makko ɗen ga e gollugol ko tikkinta joomi makko wala yardahu minha tawa allahu on wannete welatake mo kanko neɗɗo immorde e ɗin piiji ɗi o waɗi wa mimma yahrusu alayhi shabu lmuslimu fi hada albab no jeeya e ko rerɗata e dow muɗum sagata julɗon e ngal ɗo damal ifafu nafs nefingol wonki mumkin tanfidan li wasiyati nabawiyati fi wasiya ka siinugol wasiya annabijo sallallahu alaihi wasallam minhu immorde maɓɓe hina khataba alshababa faqal ya ma'ashara alshabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه والباءة هي القدرة على تكاليف الزواج من مهر ونفقة والوجاء الوقاية وجاء والوجاء الوقاية لأن الصوم تكسر حدة الشهوة هري sagatan wona nefiniɗo rewɓe jananɓe ɓe ko noon kadi jawle yimɓe ɓe wallahi sa tertike jawle yimɓe ɓe a tertike rewɓe yimɓe ɓe yani haqqiji yimɓe ɓe a wonay lanɗo ka yaɗa a waɓantay hoore ma nde a suuɗatako a waynoto ka juulidde mayi ka wayniɗa ɗo yaɗa tawɗa torsoy no habbima ka ɓaawo kuuru ɗo wo jam wo sa yiltata ɗum kadi a tertoto jawle yimɓe ɓe sa ala e torade goɗɗo ala e domude goɗɗo a ñawlaki goɗɗo a détourna goɗɗo hanko a lanɗo e hoore o ko son fottimma o teddinema o tertoma o yaa kono ɗa doomi oɗo ɗa tori oɗo ɗa ñawli oɗo ɗa ñaami kalifa oɗo yani ɗa détourni oɗo ɗa sikkude ana wonti maccuɗo makko iɗa suusi haalude ko wawɗa janngude wo ko warema nden sina fana ndeya ha ka wuddu terte jawle yimɓe ɓen terte jawle yimɓe ɓen terte jawle yimɓe ɓen rinɗon terte rewɓe yimɓe no jeyata e faljere sagata muɓugol haysi ko a usutas ɓa konakiri fof ko ustas enen taliba alaɗo kaya waɗa jogui numéro téléphone ji honnene te rewɓe honnene mi sikki dey ko hajjakari ni mi sikki dey kon no hajuma e numéro téléphone debbo janano rélection wo ala hakkude ma e debbo janano saudi sa hiwrike debbo o hiwrtatako debbo hiwratako komo sa ardi e ɓeygu ma ɓeygu miɗo wondi e ɓeygu an a ardi e ɓeygu ma koye ɓeygu ma arjogo junngo ɓeygu an ɓeya seraɗa ɓe hiwrude enen kadi hiwrude en gayni hen kono wi kon ko hajjakari en ni andi to si an ɗum tefuma yurnagol ha anda siko hajjakari en ni ɗumna taw jaadu ko haqiqa wonɗen e yewtude no jeeya e faljere suka moɓugol numéro ji téléphone rewɓe jananɓe hara waɗani ifam ɓanni noon ɓe sonnaɓe neɗɗo puyɗo no wela ɓe sa woni ɗo puyɗo ka rewɓe ɓen fof waccuma wo jam wo sa faljade foti ɓe wiyay ka on yeɓen no bungi ɓen ɓen no towniti ɓen ko amadi
hono ka rewɓe wi oustas kaari ɓe haɓe fat men tous ɓe noddela ɓe amin fotti oɓe yurton awa oustas yari follere waɗi noon oustas no duwa rentade e jawle yimɓe ɓen rento e rewɓe yimɓe ɓen e wowlugol fenade wattana hilla e ɗum ɗon haray e ukkagol e golleji ɗi tawata moodi tigi tigi on na golle ma neɗɗo masalan ɗo wona e biro gollata na ɗum woni ukkagol ɗo e moƴƴingol visaji e moƴƴingol kaydiji e ha umtoɗa e ɗum sagata julɗo no duwa renta nelaɗo maaki ɓe ewno sagataɓe wo kala e mon taganaɗo resugol yo o resugol ngol hippay guite ɗen howay farju on akramakumullah kala noon mo taganaka wona yo toro wona yo ñawlode rewe on tuma ka ɓandu fa alayhi bisawm o hoora waɗi noon korka kan wonay dando jummo tuuyo ngon waɗi noon korka kan helay beldi tuuyo ngon ko ɗum waɗi ndaare ɗo karama koɓe figa gono indi sonnajo ma o duwaka makkiyade bimbi e suumaye kono si woni ha jongi alansara sima faala o makkiyoto ɗon a wula korka ma kan no boni haray ɗo noon somi wowli makkiyasi ko ɓeygu ma dey na ɓeygu kotoma ma rewɓe janami na ɓe woni haalde ko ɓeygu ma jeego al iltifaf hawla al ulama athiqa al iltifafu hawla al ulama thiqat huuɓitugol takko karamokoɓe hoolaɓe ɓen ziyaratul ulama fiha baraka hiwroyagol karamokoɓen tun no e hiwroyagol ɓe ziyara on barki ko wiyete barki ko ziyadatul khayri ala al khayri fa tilka baraka ida zada al khayru ala al khayri fa tilka baraka aw istimraru al khayri fa tilka baraka aw dawamu al khayri duumagol moƴƴere nde ɗiɗo fof no wiye barke qala taala wa ida jaahum amru min al amni aw il khawfi adaa'u bih walaw radduhu ila rasuli wa ila uli al amri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila en daari ɗum ɗo suratu an-nisa ko honɗum wonɗen sappade ɗo kaɓe inni ɗo la alimahu alladina yastanbitunahu holli no wirɗe nani noon fof fotata an ko tawno no jikaramo koɓe no wawi wadde istinbat yani sorta faamu on e nder aya on sorta faamu on e nder hadise on wa shabu lmuslim la tuwajjihu atifatuhu wala taɓudu hamasatu ɓenni sagata julɗo on wona taw hara koko welatamo kon fewtintamo ka faalawo wona yidde makko nden ɗowatamo innama yasiru ala tariqi lhidayati bitawjihi lulamai thigati wa shuyukhi lkibar mimman lahum ilmun wasi'un wa tajaribun nafia ɓenni wo sagata on koyo yaw e dow laawol peewal ngal kono hara ko sabu fewtintinande karamo ko waɗi peewal ngal arata to ñappora e mani la ilma illa bittaallum ɓe inni la yuladu ahadun abdullah ibne mubarak la yuladu ahadun wa huwa alimun walakinna al ilma bittalaqi ay bil akhdi min gayrika la ilma illa bittaallumi awa ta heɓde gandal ana a janngo ko be jannga a talaqi ko ƴettugol goɗɗum e juuɗe goɗɗo wa talaqa adamu min rabbihi karamo koɓe holniɓe ɓen e seyhuɓe mawɓe ɓen ɓen ɓe tawata mimman lahum ilmun wasium ɓen ɓe tawata no wodani ɓe gandal yaajugal ko eɗen no heewi tew hande wano cheikh fawsani en waɓe wano ɓe wayi wano ka meɗen ɗo cheikh madouri en ɗo cheikh aboubacar diare waɓe wano ɓe wayi docteur ousmane ni o feƴƴinɗo ɗo e jarrabuyeji nafuuji o tajarubu nafia fa yahtadi bi nushim o feewira laaɓal maɓɓe ngal ko ɓe laaɓantama kon o feewira ɗum wa yamalu bi mishwaratihim o gollira diisande maɓɓe nden wa yurja an yakuna bada dhalika
akthara naf'an li ummatihi wa din. Haray hino jorta hino tañƴina nde laatoto yani oɗo sagata ɓurɗo nafude wonande mofte makko ɗen e diina makko kan, waya kuna akthara himayatin mimman yukidu bishababi li sarfihim an risalati lhaq wa nashri ddini fi l ard. on tuma o wona neɗɗo toŋanowo fewjanoɓe sagataɓe ɓen, kanko tigi joni ittugol ɓe woncita ɓe itta ɓe ga e nelal gongawal ngal ko ɗum woni sunna nelaɗo e deftere Allah nden. wa nashri nuri fil ard, o wona sakitowo annora o e leydi ndi. saabi an qabla al akhir, jeeɗiɗi on ko atti sakkitoron inchallah e gayna woni an yakuna qudwatan hasanatan linnas, de kanko sagata on o laatoto ñentinirgal wonande yimɓe ɓen, o wona ñentinirgal moƴƴal, qudwatan hasanatan linnas. hara yimɓe ɓen yiyay mo ñentinamo. wa hada huwa halu tullabi l ilm, ko ɗum ɗo woni alhaali ɗaɓɓoɓe gandal ɓen. wona yo talibul ilmu wonu qaadi hakim yahkumu ala nnas, ma hunaka ba'd nnas la yaqudu wala yahkumuna illa ala ulama, la yarawna al ayba illa ala al ulama. kamɓe ɓe ñawata, ɓe yiyata ayiɓe sina e dow karamokoɓe, ɓe yawtina guite maɓɓe ɓen ellaji heddiɓe toon ɗo toon woɓɓe ujjoɓe windoɓe kataba adoɓe ba e yimɓe maaro jemma ka lewru, yawtinoɓe keeri ujjoɓe be'i, o yawtina guite makko ɓe windoɓe kataba, o yawtina ɓe fof o yiya kara bi adna illa ellawel la yahla ahadun anil illa, ko hay goto hombo wawata yewde tawa ala illa. nenaɗo maki kullu bni adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. wa da'watu ila llah, o nodda faade allahu. wa shabul muslim, sagata julɗon alladhi yaqumu ala ta'limi nnas wa da'watihim, ko o daro e dow jangingol yimɓe ɓen, o nodda ɓe. laysa lahu, hara latanakimo an yukhalifa fi'luhu qawlahu, tawa golle makko ɗen lutodirale konngol makko. somi darike ɗo minni taw fimugo cigarette no harmi, tawa yaali pake malboro ka jiifa. si mi wi on terte jawle yimɓe ɓen, wona janngo miɗo nanga joɗɗina ka gendarmerie miɗo détourni goɗɗo, ma miɗo ñawdi ronki yoɓude, awnaminete ma miɗo jaɓi ɗo fi visa ji yimɓe, mi nanga mi naɓa mi joɗɗina to. mi anda si on faamiki o taw hara la yukhalifu fi'luhu qawlahu, tawa konngol golle makko ɗe lutodirta e konngol makko ngol. bal huwa mutahallin bil fadaili allati yadu ilayha, yo taw hara kanko sagata julɗo on himo cuɗori ɓure ɗen ɗe o noddata faade mum. masalan joni si wiyama ɗo awa onoye ndette e nde rerɗini horugol, e rerɗini daragol jemma juula, e rerɗini onnoye ndette awa piiji buyga ɗi rerɗinɗen ɗi tawata honnoye ndette sagata honnoye ndette julɗo on no hani waɗude, tawata ɗen ɗon ko gonga hi bimana kanko neɗɗo on haray honnoye ndette o waway honnoye ndette wakkilade waɗa ɗum ɗo wano azkariji ɗin. awawi wiide a wata horde, kono a wawi darade jemma juula, a wawi wiide a wata horde, kono a wawi janngude alqur'ana, a wawi wiide a wata janngude mi honno horugol ɓa ko horugol ngol satti honno e nette hono ɗa wawi joɗade janto inde Allah ceerno. yo nayi taw an ko yamirgol yimɓe ɓen tun a watta ko yamirta kon kadi, ɗum noon na sarti jaɓugol on ko wowla kon dey si dalil heɓike. mi anda ko ɓuuri moƴƴande neɗɗo da'iya ay noddowo yo taw hara ko o noddata yimɓe ɓen kon e mum, siko watte ko kanko adotoɓe wadde, siko ko accete kanko adoto pottitade. kono haysi kanko o pot, masalan joni mi wi on ɗo wujjugol no harmi, haysi min mi wujji onon si on wujjal mi tañƴini kan onon wara on naftori haalan kan ka. si mi wi on ɗo fiimugol tankoro no harmi, min hayso yimi ɗo fiima wona yo wiye nano ɓe wino fiimani, kono an sa fiimali hande kadi hara heeɓi nafoore konngol angol. na sarti be mi waɗa komi woni wowlude kon, si jaɓon komi woni wowlude kon
idha ataitu bidalil men sikken famodiri ɗon ka tayib naam neɗɗo on o cuɗora kanko sagata julɗon ɓure ɗen ɗe o noddata faade wa qa'imun bitta'ati allati yuraghibu nnasa biha o daro kadi e ɗoftareji ɗin ɗi o rerrinta yimɓe ɓen yoɓe waɗo wa huwa qudwatun li gayrihi fi l umma o wonayi on tuma ñentinirgal wonande ɗimmo makkon fil amanati e hoolare nden o wona kadi wa huwa qudwatun li gayri o wona ñentinirgal wonande ɗimmo makkon fil amanati e hoolare nde sa halfinama jani ko jani ɗin jonnitata siko cewɗi ko cewɗi ɗin jonnitata a wiyata ya sensuɗi nden artiro a wattoyay goɗɗum hayfi goɗɗo halfinima ha gayni a wi waɗaylan préveni si arana holli a ñamayɗi bo duwaɗi halfinaɓe tum ɓeyni ceerno bobo duwane en ɓe ɗon jikke ɗe ɓe waɗi en sukan wi o adde ɗo mbuɗi halfina goɗɗo tun o duwanoma na ɗin ɗon ko ñameteɗi noon naya anu ko honno jonnita nelaɗo sa halfinino ɓe lincum kum haɓɓirɗa kum e boton kadi ɓe firtata siko jani siko kesi siko kiɗɗi siko cewɗi ko a wannoɗa to wo ko ɗum tawata ko ni hani si goɗɗo halfinima bimbi o arani bimbi janggo bimbi ma kiki na préveni wo alay hiɗen mari muskila ka amana ɗo subhanallah wal istiqama o wona kadi ñentinirgal ka fewugol wa sidik e ka wowlugol gonga wal afaf e ka nefinagol jawle yimɓe ɗen rewɓe yimɓe ɓen wa gayri dhalika min al akhlaqi l wajibati wal fadila e ko hina ɗum ɗo immodde e jikkuji waɗɗiɗi ɗin e ɓure waɗɗiɗe ɗen saminan wa akhira ara yetto baɓɓe gay si wulali hirande maɓɓe nden ɓuuɓata si Allah jaɓi al itisasu bi dinihim teddirgol diina mum kan wa tarki taglidil kuffari e accugol ñentigol hefera tawa neɗɗo wonde mo waɗa diina makko kan ina yo o suuɗo ina himo aani ina masala joni mo acciti waare so yahi ka ɓe accitata ba e tawa mo uggini imo ɗumanni masala joni o nenete kanko simo raɓɓinɗini kaftane makko so yahi ka ɓe raɓɓinɗinta sago makko hinayo ɓe daaru kaftane mum makko ko eyo taw haɗaɗa teddi ka hammuɗa o siko waare maɗa bungiri nde siko kaftane ma daɓɓuɗa bungirimo hiɗa mantorimo tawa hiɗa weltorimo na nara na fiiɗa waɗi diina na fiiɗa waɗi sunna siko juulugo gan woodi woɓɓe ɗo siwa vayasidi ɗo o ƴettiɗo avion a yeeyi on tewi tawi ko aéroport koni pinal ko ƴettugol ɗo awa costume ƴetta bukkol bandoru awa honno reppa ka dande muɗum jooɗo formé hara no waɗi ni wande gertogal hoñña famina honno nette kañum si ɓe yiiɗa juula ɓenne iye koɗumen hara honne naari asuɗo ɗum koye an tigui koye a wi mahen juulen yaa e kene pettan kamɓe fof ɓe yiyayma juula si awri kadi o nenete tawa hara a suuɗa andi o nenete ɗum ɗon honi heeferaɓe julɓe ɓoyliɓe foppu mono naam ɓe inni qala llahu taala on tigui acca ñembingol heeferaɓe ka fi hadihi nokta wallati qablaha ka qudwa hasana e ka al itisaju bi dinihin allah tippini o aya ka annabi ibrahima ɗo قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى للغاية حتى تؤمنوا بالله وحده إلى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سيلتقى سورة ممتهنة آية نيها آية جيغو ايدو كهندو كبيدو كف لقد كان لكم أسوة ينتنك حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقا قلنا يمبي يؤمدي كو يمبي مأبي إنا براء منكم ومما تعبدون منكم من دندي بپوتي كو وندو ريودكم كو هنا ال كفرنا بكم من يديون وبدا بيننا فيني حكوند امي وبينكم مودون العداوة غايغ والبغضاء كون ابدا بوما
hatta lil ghaya tu'minu billahi wahda ha gomɗinon Allah goto na gomɗigo Allah e goɗɗum so gomɗini Allah tun on tuma ara en weldi sina ɗum haray bada baynana wa baynakum adawatu wal bagda wa aksaru man nara ka karolugol meɗen ɗe warde warñakere nden wa aksaru man narahu lyawm fi alami taqlid alkuffari fi libasihim wa hayatihim wa harakatihim wa hum taifatu lshababi walilasaf ɓe inni wo ko ɓuri ɗuɗude wa aktharu man narahu lyawm ko ɓuri ɗuɗude ko wonɗe yiide ɗum hande fi alami tagi e aduna taqlid alkuffari jemmigol heferaɓe ɓen hande mo yiiɗa wo woni kaka arabuɓe woni kaka enen ɓaleɓe julɗo a tawa o watta kaftane siko journaliste ijo ma siko goɗɗum goo masalan on e nette siko sagata joni so on tigui hippike kufune o innayi o woni mawɗo joni ko ɗum waɗi tawi piiji ɗin koyo wano ɓe wayi noon wodi hay sonnaɓe jarribaɓe so ɓe fokkitigi vayasi ɗo nde ɓe yalta ka quartier ɓe waɗi wudere haddi taari so yahoyi ka salde attanti tawa o yahi o waɗino pantalo o haɓɓike ha o waɗi wa feredire ma wa tambarandoge o jogui maleytum makko mo ruula no yurmi ma wayra ko mo wudere o haddi ka aéroport ɗo tippoyo ɗon nde ɗon tippoyo Dubai dara tawa waɗino pantalo no ngalɗini ɗiɗo duwaka haɓɓude tubaka suudu ɗiɗo duwaka haddade wudere joni noon si rewɓe waɗi pantaloji ɓenen sodane ɗen gude iɗen heeɓi jarrabuye molanaɗo rawnintinagol ɓeɗo rewɓe e ɓornagol maɓɓe coñci worɓe ɓe ɗum ɗo ko tana si tawi lagine ɓuuri Saudi rewɓe daneɓe aray ɗum ɗo ko tana molanaɗo mo yiɗa wo ko danejo mo yiɗa wo ko danejo mo yiɗa wo ko ɗum fof ko dane enen karani ha ɗo ɗuuɗi dey ko ɗum waɗi joni ɗo sa ƴami jibo de onon sukaɓe ɓe ƴamali ɓen taw na yo daaro rawda on anda ene o landoto jombama wiya ene ko a danejo ko a rawninti ko ɗiɗiɗi par ce que ko immamo Allah rawnini tagui ko danejo ma honɗum ma yaɗo hutti hoore mum Ousama Samba Bari ɓeɓe men wondiɗa o wi ɓe ma kay womo amali ɓortade guri mungi wo amata ɓortade dolom si goɗɗo amaɗi huttude hoore mum oɗo amata ɓortade dolomo hande ko on jarrabuye ka ɓornateri maɓɓe kamɓe sagataɓe ka mbadiji maɓɓe hande ɗo goɗɗo ko yi ɓeyano fembi wo ko ɗum ɓe ɓorni wo ko ɗum ka dillande maɓɓe aya goɗɗo no yaha ɗo mo laƴa fus waɗama si o raɗama tun o dogay yiyamo yaha waɗe ni dasagala koyngal pantalo hoy no yalti ɗo wallahi min mi anda si jonkoyno ndarude pantalo hoy koye tawa a sikkay soketiwal ley ga foyo kun no waɗi ɓawo ga sa yi a sikkay bobo resi e fampesi hum ha kum heewi yiyahimo yaha sa yimo tawa hul a sikkay taw ko kullu andi banu adama taho duwaka concongol ta no foccodi e ɓandu makko ndum way waɗuma ko be ɓandu concongol accita ɓandu ɗum andi neɗɗo taw no duwa ndarude hoore mum kam mum si yalta ولذا كان من الدور المهم نجاء رول برضو همد للشباب المسلم ونند سغتا جلب او للشاب المسلم ونند سغتا جل ان يكون فخورا معتزا بدي ونا منتور تدي دين ماكو لا يخجل وهرسته من اظهار شعائر يعني فنيغول ماديجي دينا كانو جولوغول ولا يتوارى من الناس حين يقوم بعبادة خالقه هراو سودتا ko yimbe ben sanga de mo darano dewal tagudomo wa huwa yubghidu fi qalbihi al-kafira o tikkina ka der bernde makko keferon wadi kefera ben yida juldo o golla golle dina o feññina wa fi'luhu kadhalika golle makko den bernde makko den monina kefere o fala yatashabbahu bi hay'atihi fala yatashabbahu bi hay o nandintinta ko e mbaadi kefere o wala bi libasi wona ɓornateri makko ndi wa huwa bi hada on ɗon sagata sabu ɗum ɗo yakunu udwatan li gayrihi o wona ñentinirga wonande ɗimmo makko min alshababi alladi ima
fi qabaihi alhadarati algharbiyati alkafira wonɓe automatique e kanari wiyeteɗi ko pinal dina pinal heferaɓe haray pinal ko andugol Allah tabaraka wa ta'ala anda nelaɗo makko on ko oɗo woni finuɗo hono amma yedduɗo Allah tabaraka wa ta'ala wiyatake pinal haray ko ɗeɗo toɓɓe wonno ko yoɓani ɗen sukaɓeɓen haray inchallahu ko honɗum hande tawiti no Cheikh Fawzani ɓe makiri noon ka tarbiyatul auladi fi l'islam ɓeni alshababu lyawm humu rijalu gadan sagata ɓen hande ko ɓen wonoyta mawɓe habbora ɓen janggo hande si hawri sagata ko imma o wona nafirowo nokkugo no wiruɗen no wa hayru nnasi anfa'um linnas neɗɗo ko nafoore makko nden ɗaɓɓa na kanko tigi ko nafoore makko nden ko imma janga diina rewa Allah tedda jangina yimɓe ɓen nodda yimɓe ɓen ɓe naftore on tuma honne sa mayi ɓe jangunoɗa ɓen jangina ɓe naftore ma ɗum honno e nete awa ɗumannoɗa ɗaɓɓa jawdi wona nafowo jama julɓe ɓe wona nafowo diina Allah kon hino ɗum ɗo ɗiɗo mbuɗi fop koye jiifaji mon iwi daalije tati ɗo ko didete ari ko 40 million 200 waali hande hino ɗo ko 200 million amede ko 2 milliard on fokkitana waɗede ɗo hande honne nete kaka finition ji wonɗe ɗum ɗo fof kaka jiifaji mon iwi esi faqidu sey ila yuti si hawri an noon tawi an a wawata jangguinde a wawata julnude a wawata wajade a wawata jabade landal a ittata coggu mi honnene sako simon a wawata honne nete wadde hay fus anna gandal na mbuɗu wona hay fus a janga kadi janga gandal aduna wona fonctionnaire jo nunɗo wona docteur jo ñawdowo yimɓe ɓe wona ingénieur moƴƴinowo pilanjina o pilan nde juulidde men ɗo goɗɗo hokku ɗum ɗo honnoy nete o moƴƴini pilan o hokki en wonno kanko kadi ko ɗum ɗo contorɓe mbuɗo landal est ce que ɗa sikkude a wawa darnude ni tun état si ara pilan ala haray wota en wono puyɓe en sagata noon nde no puyɗa wo ko jande wattata fillito ɓiɗɗo ma ka sali jangude wo surtout gorko andu o heɓɓa nafude hoore makko naafi o nafe accituɗo gandal wo o heɓata ko nangi aray mi weltanike on yosna listimaihim ka moƴƴugol heɗagol mon e yaal goɗɗo no soƴƴo en yaal ɗiɗo no sowdodira téléphone ji addama ɗo dongal e nanali goto no sona ɗum ɗo fof ko ida dalla ala chey fa innama yadullu ala ihtimamikum biddin haray ko ɗum ɗo haray ko himmirgol moɗon dina kam waɗi ɗum ɗo haray inchallah hiɗen e reeni ko e santi e wonɗen ɗo suuɗanaki on e ko wonɗen ɗo ɓe innay pullo Fuuta wiyay mo felli hay si hiikade waɗi hiikago ngon hewtoyta ka lowande nden hatti ton inchallahu haray ɓeyden jonnidirde sookeje si Allah waɗi en salmini waɗi fewdo ɗo ɓe pentir no ga o yiɓe couran no ga karole no ga inchallahu janggo kadi ɓe balestera fuɗɗoto joɗɗinde haray goto kala e golle hum muɗum biidnillah subhanahu wa taala siko goɗɗo tindinɗa dallu alal hayri ka fa'ili si hawri tawi ko an waɗi inchallahu hara ɓeyden yandi jonnidirde sokeje aray kamɓe halfinaɓe fi nden ɗon toɓɓere kañum Cheikh Mouhamadou Ba ɗo ɓe ɓeydan en ɓanginande fi programme ji no eɓɓirɗen noon fi enen ɓe ala buyɓen kadi no wakkiloren kaye no uddita ɗo haray jongi 50 000 naɓiri dow ko heɓaɗa feere wo inchallahu jongi 50 000 naɓiri dow lewru ndum fop 50 000 fi enen kadi yen woodu ko waɗɗen ɗo tawande juulidde hara jiifa men ɗen hino acciti goɗɗum e fi nde ɗo juulidde bismillah subhanahu wa taala. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Inshallah nashkuru Sheikh ala hadhihi al-kalimat an-nayyira wa at-tawdihat al-qayyima wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaha fi mizan hasanatihi wa an yanfa'ana biha. Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala jannaɓe kamɓe moɓe men ɗen ɗi ɓanganguyeji ɗi ɓanginen en ɗo yani haray taaliqa ala ɗo en neeɓi jentade muhadara ko yowdiri fi dawru shabab fi l islam
ɗo ko muhadara tatbiqi woni ko ɓe waɗani en ko misan andi arabu ɓe wiyay kullu mri'in alam bi wasmi qidhihi mo ɓe no andi hoore mum yani kañum ɓuri andude hoore mum yedi neɗɗo kala joni noon ko ɓe yewti en ɗo kon neɗɗanke be neɗɗanke ko yo peesu hoore makko e ɗe toɓɓe ɗo jetati surtout enen sukaɓeɓen ndaara ko honto ɓuri mo mortorade ma ko honde woni ko o morti e muɗum o ɓurta artugol ka laawol sawaba faade e nde ɗo ɗe wakkiliɗen e mum kadi wona ko ɓeydi wakkilare o ɗaɓɓiri ka baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe makiran en noon o moƴƴiniri hoore makko fi nafugol yimɓe ɓe wondi ɓen ka adna makko ɗo e nafugol hoore makko heɓugol baraji naade ɗimo yani aljanna ka lahara makko ara en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓu fof ko ɓuri moƴƴude e joddi o waɗa werde men ɗen aljanna o waɗa sakkitorde golle men ɗen ɓurɗe moƴƴude hada wassalamu aleykum wa rahmatullah aray ɗo salliɓe si noddini aray si tawi wonta ella en jonnidira e juuɗe har sen juuli e waynodira e nde wotere inchallah assalamu aleykum